the youngest contestant of Zingtun's Got Talent Season 3, Songayai No, contestant number 17 from Lishang so now we are actually with channel with Ren and welcome sorry shit to reaction here. You subscriber recommend sa jine awi hi na reaction sa milu da jang. I mean at the rate chipang cowboy the 2007 da satale ana ili comment ka sa ne. Reaction sa ni je here. Song yai chahong no. Ahi national ni 10 years old ne. Ana ari nagamanu ji lahi ana ari the tangkun naga Ringui got talent 2024 we kasahi iliana gasa jine perform sa jine yang rumau se in khyang adam tharam thana le shikong ho yang rum se ja in schneider let's go. Yeah. You guys ready? Yes, ready. Come on. Come on. Let's do it. Come to jibaji just ping me come to ya. Asaya mi ekta nakamanu chokora ti blogo himatang chono mala chaga amala ka bed para ola bole time te nakamanu kuntu bukikina ola chai got te chai ase sop manu pai ko ka moi kan nakamai ki kan ke pishi mon kunesa sabji bal kable mon chokate ahipi khilai dibo ami kan pasenga akuni sai sabi kun para I say sop kelela bole ma kasam dai ye tu kana hone kena sop manu ahipi Tikai jibo amikan nakamanu ki ate pahar manu kiki kabi itu moi na jane moi ki kai kina laki chai mata khati kina manu asade moi ka nakamanu kan bi continue de nagamanu hui ki kwat naga ami nagamanu asade nagamanu hui Just in the consensus ay naman natin ito. Ami nagamanu asede asaya mi ekta nakamanu chokora rasta la popo ma ke kini thake pokora ai thake ajikali itu babana naga never cries koi matu kane chagara puisa kane kiriya semoi kana kamanu ka muktung micha lebi hat na dikai ka election time ahile to sok manu malama election time koto hoile sukabat aruta three hands up na even feel me put the kite to party every night let me itu motu to kinapa ase ho bish sabse no hol motu bon mitung dele de hindi om me ya Kaya yung dole jang bye bye yo Sanay na dole na bay Songay na yung channel with Ren and pwede nagamanu just bali yung mga Ikwa naga ami nagamanu asede nagamanu hui Ikwa naga ami nagamanu asede Mutu rata jabo kuntu sutu chutu kor mala kuntu king pijala na green color tu pipi nakabo ajido si blue mutu rata jabo kuntu sutu chutu kor mala kuntu king pijala na green color tu pipi nakabo ajido si blue nagamanu Ikwa naga ami nagamanu asede nagamanu hui Ikwa naga ami nagamanu asede nagamanu hui siktak lain ba yan ramtong ba Ikwa naga dressing ami game na nagamanu asede nagamanu hui Ikwa naga ami nagamanu asede Chale just nta nat le yang pa nat le as le shi na de le de sa thi nai song ye no we nali you channel trainer ra support sat le ntum na support sa mi no jin nari ntum le request sa dak le ne now ta yang 10 years old now yak sa thi dak le even ile tang khun na tang khun la phung shi na de yang Nagaland du naga we lahi ana phung khui le sa da dak le bai min ya we comment la di yang sar jin de ya just ping na comment sa ji khang han adam tharan nagami sa thi la khang han adam tharan nagami min sa thi ni ja hi ra ada kita thang ra
다들 by heart 사고 이러고 그 사네요. just being cái cái ham tới Nagaland vậy nó phone sao ông cái 다들 nó bay cái trong cut rồi Nagami sim sát hiệp là trong sát được perfect Songayai nó bằng vai lần sau vẫn sau vào đi là 다들 이위 Songayai nó lưu channel with through 이위 family Songayai nó là salam đi hàng mít lấy bye bye. So like siyang so nabing aki da YouTube channel with try nan tumni hang shit tak lini tum channel subscribe sa milu support sa milu ji boshun tak lini ya tum na support sa mi ka thada itum la interest down than hawe jang channel tum mi kakdom ji boshun da le thada honshon da le ji ma like siyang so nabing channel subscribe sa mi lo bell icon ji ya mumrai mira ku in video update sa ji dan tum ni samphang mi khre sa da channel tum na reaction anything reaction sami sang sak ngai le ka comment ai na sara mi do in shop ta ngai ne sami paisa ya ka jong ga na tha english ra ga tha are bollywood hindi ra ga tha ba chang khat ba chiwa comment ma sami lo da bo ngai ye kiwa ngai ne ji ga copy strike thak na raw bollywood wi ga tha hollywood wi ga tha hi jang ka shi tang khu nau bing any comedy ba sa pai welcome sa shon de le ye tum na comment sa mi wa ni shirak ke samong now see we next video vlog ya hello bye bye take care.